الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث شريف قل آمنتم بالله ثم استقيم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال حمدك لك الله سبحانه وتعالى Yaračija za'lemen goro ve de yaračija manušes goro. Salavati ham salami upravo oles goro na imamo peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Upravo oles kiri mangli familija, upravo oles kira ashabija. Tekera dovak Allah subhanahu wa ta'ala temukau po rahmeti uprasa okova Kovakaven hem kacivdinen ki akaya dünya nisar yaver osman sar muslimana. Hem kolem gere çibiya hem kalbiya ne doğu niştaver osman vafiya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O vreme ki akaya dünyaya nakila čačipaske budbozo. Pa hem neko jamendar Башадава сиам свесна да кореме ке ака е дуња та обуд кратко хем бу сегате на кева. Падарески да опудане генерације секогаш би емануше поединен лесине е ке возеа. Сус ке возеа се пеа со саро вози джава до варун базу, а гар до живото да рака е дуња на кева. Вабашакава Allah subhanahu wa ta'ala ko objavilo čovjek sura kod Kur'an. Kod ko prva ajete Allah subhanahu wa ta'ala kao kero wal asr imhala sobliko vreme. A kada Allah subhanahu wa ta'ala hala sobliko vreme se preaso čači paskio vreme emanušeske talo dragoceno. Čači paskio vreme Кака е дуња еманушески тал бу драгоцено. Па иако Аллах субханаху ва таала објавинга човек сура ко Кур'ани баш јака е тема, пако мануш пиро време на кавале ко букја која не леске корисно кака е дуња. Ко букја која не е тоа леске корисно ниту ки дуња, а ниту пак ко ахирети. Па Аллах субханаху ва таала Кодите ајети тарака сура кавакеро. Иннал инсана лафи хусур. Па чачи паско мануш тао ко губитак. Кога вакеро Аллах субханаху ва таала чачи паско мануши ко губитак. А ката Аллах субханаху ва таала магила тавакеро дека мануш пиро време на кавале ке ака дуња ко ниште авер освен ко харами букја. Ко букја која не леске корисно. Ниту ки дуња па ни ко ахирети. Па да леске да
o manusia kaleta o kugubitak. Dokолку живинува манушја кај дуња само ко харами букја, а на керо ибадете Аллахе субханаху ва таала, на живинува кај дуња сарсу наредино Аллахе субханаху ва таала, им наследино сунете пегамбер скоро саллаллаху алейхи ва саллям, чачи паскета во кугубитак. По Аллахе субханаху ва таала, атарва керо мине дека во време кај дуња чачи паски и буд кратко. Ама мен во време кај дуња на корисинале кои ибадете Аллахе субханаху ва таала. Тука маро време на кавале ко букја, која неам ги корисна кај дуња. По најшукар мануш, коле шајте следина кај дуња, сар со живингел кај дуња само ради Аллахи, та во пегамбери саллаллаху алейхи ва саллям. Колеске Аллахи субханаху ва таала ко Кур'ани кавакеро. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Мчачи паски амен ке Аллах скоро пратенико му клам најшукар пример. Мчачи паски ке Аллах скоро пратенико и си о најшукар пример. О Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, иако си не пегамбери, секогаш пиро време на каѓале кои барете Аллах субханаху ва таала. Иако си не леске со простимо кај дуња. Кога си јам кадава дека сасино простуме пегамберскер саллаллаху алейхи ва саллям, пресинуват хадиси и Аиша радијаллаху анха коте кавакеро. О пегамбер саллаллаху алейхи ва саллям кодинова си не ракјакора намази добором, со кодинова си не сало дека на шубрена си нолескере пре. Па и Аиша радијаллаху анха капуџел пегамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Ја Расулаллах, зарем одобором оптеречинеато ко Аллахи субханаху ва таала опростињат ке сака кај дуња. По пегамбер саллаллаху алейхи ва саллям ка одговорно: Афала акуну абдан шакура. А зарем атова благодарно робо мире господареске. Дикен, по пегамбер саллаллаху алейхи ва саллям, иако синелеске со опростимо, вакергја зарем атова благодарно робо мире господареске. O Muhammed sallallahu alaihi wa sallam секогаш керге ибадете Аллахе субханаху ва таала. Ем биро вакти на каѓале само кој ибадете Аллахе. Па кава шајто Аллах ги најшукар примери со маро живото мате на кавале кај дуња само кој не корисна букја. Ко букја коленги Аллахе субханаху ва таала амен да нетово задоволно ко сунно диве, а ниту пак амен нетова амаре делендар задоволно ко сунно диве. Пек случка ко времето Нух алейхи селам. Кодека ко Нух алейхи селам гек манушни. Ем кажали нопе Нух алейхи селам ева фенцар. Миро чаво муо бутерно. Па кога вакиргја каја манушни Нух алейхи селам акава, Нух алейхи селам капучева кале манушна. Ковар беш живингати рочава кја каја дуња, па каја манушни кавакеро на живингја ниту тришел беше. Се пеа со о пегамбери ангедеро Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, живингја буд повеќе берча амендар. По Нух алейхи селам кавакерова кале маншнаки. Масе киринту, чачи паске као вакти, кото нардо ка живинен просечно живото, та рошовадеш или кој ефтавадеш беше. Па каја манушни вакиргја Нух алейхи селам. Тоа си не доволендар, никогаш не буштав си не тари сејда Аллахески. Замислен, а каја манушни вакиргја, тоа си не доволендар, никогаш не буштав си не тари сејда. А мен се ама дава мануша која живинеа просечно живото таро шовадеш или пак ефтавадеш беше. Ема маро вакти кја каја дуња, та обуд кратко. Па мена маро вакти кја каја дуња, на кавале кој барете Аллахе субханаху ва таала. А данеске, а кадар ше Аллах полка дека о живото кја каја дуња, о вакти кја каја дуња, требувате халова дека и буд кратко. Хем дека амаро време кја каја дуња, требува само и барете Аллахе субханаху ва таала декера. Хем чачи пас кја гјар, не ете заутина. Не ете това дарендар, кога пиро време на кавена кја каја дуња, хем талеко губитак. Кога на кавена пиро време кја каја дуња, хем садале букенцар кога керена, кога Аллах субханаху ва таала забранилја, кога ко губитак. А доколку сјам си на далендар, кога керги ибадете Аллахе субханаху ва таала, чачи паски на тоа ко губитак.
По Хасан ал-Басри рахимахуллаху таала као керо башо вакти, кобар брзо на кео вакти тарака дунја ва пенца. О време тарака дунја на кео добарон брзо, сарко го мануш треткино апиракенца. Односно пандова ем право апирака. Кога ка пандол ем ка право пирака, веќе на кео живото тарака дунја. Добаром сигате на кео живото ќе дунја. А далеске треба те сватина дека амен сам сворим веќе дунја сам ибадет Аллах субханаху ва таала зикра. Хем те сватина дека мало време ќе дунјата обуд кратко. Хем ек диве попаше сијам ки комериве. Хем ек диве ки ранамен камаро господари. Одзули ти ранамен камаро господари оставува амендар задоволно, хем амено не стартува задоволно. А на това далендар кога таре само ко губитак. Коленге спреминува пе бара забија ко кавои. А далеске да тоа далендар кога секогаш ибадет Аллах субханаху ва таала ка керен, хем пиро вакти ка дунја ка користиме со шај повеќе кој ибадети. Дека Аллах субханаху ва таала кероамен искрено муслиманендар кога секогаш пиро вакти ка на кавен кој ибадети Аллах субханаху ва таала. Дека Аллах субханаху ва таала амаре дове кавоите керен. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله ثم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة